memurda manik jiwa. Merupa waranugraha sane luwe diseka sane kaaturan oleh para kerama ring wewidangan mengui pemekasnya nepisan oleh kerama desa Munggu ring ida I Gusti Agung Made Munggu riantukan pigoleh idane mewali majikan jagate ring Mangopura sepemadagan ida I Gusti Made Munggu sane ketah mebiseka I Gusti Agung Made Alang Kajeng jagate mewali becik turlandu mewastu ida kesinangga manik jiwa. Mani punika meteges mutiara sane luwe, jiwa meteges keuripan. Taler sepemadagan ide nenten lempas ring gegelaran asta brata inggih punika bayu brata. Beberatan bayu punika sekadi angine presida ngawetes rikalane ngesirsir taler barat ngalinus rikala mujang sane kaon. Beberatane puniki sane manggahang ide rikala nabdat jagat tegas lan mawibawa. Sepemadagan idane I Gusti Agung Made Munggu ring Mangopura presida idani tenin ring widang pelemahan pewongan lan perahyangan wastu jagate gemah ribah loh jinawi sane ngawinang bangga kerama munggu lan mengui turmaning ida kesinangga bayu permananing jagat sane ketah kebaos manik jiwa. Mewiwit saking ceritane puniki sang Amangun Langu mausaha nyinayang solah ambek keras tegas nayuhin tur kejangkepin antuk kewibawan keturuhang ring sesolahan tari kreasi kekebiaran sane kejangkepin tabuh gong kebiar keadungang ring tari kekebiaran sane memurda manik jiwa. Peniten solah putu anggredana suka lan I Gede Parwata peniten tabuh I Ketut Gede Rudita penuntun pengabe Inyoman Sudiartana etang cerita Inyoman Wija Widastra Wijil Akah Canging inggih hidadane saran sami sanewang yang titian ngirek saksian tari kreasi kekebiaran manik jiwa oleh Duta Kabupaten Badung.
Thank you.